cela ukukhuleka esihlalweni sasezulwini, cela ukukhuleka kuNkulunkulu, khulekele Nkosi umsebenzi wakho. Lifikile izwi Nkosi kulo mntwana wakwaMkhwebela, lathi uNkulunkulu ucela umenzele umsebenzi wakhe wasezulwini. Ngiyacela uNkulunkulu ukuvuma ukuthunywa Nkosi uJehova, bese ngicela Nkosi ungilekelele ngamandla akho asezulwini amadoda alesisibongo esibizwa ngawo ayey'nhliziyo ezilukhuni angasondeli kule ndawo enguyo ngoba azobona umsebenzi kaNkulunkulu. Ngicela uNkulunkulu angiphe umusa, ngicela uNkulunkulu angiphe uthando lokuthanda lo msebenzi uNkulunkulu angithume wona ngingawoni. Ngiyakhuleka Nkosi naseNdlunkulu yasezulwini, ngiyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka kwimfundiso esonto, ngiyakhuleka abavangeli nabashumayeli nabakhokheli nehamende kaNkulunkulu. Nkosi yamakhosi, labantu badele konke abanakho uma bezwa ukuthi ukhona kuleli zwe laseGoli, beze kuweke uNkulunkulu wethu, bazofuna Nkosi abakudingayo. Ngiyabafisela Nkosi, ngiyabacelela kuwe Shembe, abazozuza inhlanhla njengomkhulu wami. Umkhulu wami wayizuza inhlanhla ngo-1918 ngombela yazezulu wawuzoshadisa inkosi, umkhulu wenkosi uMakhasa. Wabona ukuthi uNkulunkulu, wazuza inhlanhla, waba namehlo, ngoba umndeni wawuphikisana uthi lo akafanele ukuhlala esihlalweni. Njengoba Nkosi wenzeka nakuwe nje, siyabonga Jehova, siyabonga umphika bemazi bethi ngeke bamkhonza bafuna okameli. Cha, thina sifuna uwekade ngaNazaretha ngofika la. Inkosi Makhasa umkhulu wayo wayesebiza amadoda, angicela ingilosi, amaNazaretha aseGoli bekufanele ngabaqhubi ingama ayobonga uNkulunkulu ukuthi ufike kabili eGoli unyaka umunye. Amen. Lolu thando lungaka solwenze njani? Uzovala nganyanga uNkulunkulu mhlawumbe uzosimema ukuthi khona lapha semela khona ezulwini lakhe lamazulu. Siyabonga kuye isikhathi, kodwa bengifisa ukusho ukuthi izwe lakithi inkosi yesizwe yabanenhlanhla.
uNkulunkulu ngicela ukwemukela abangayigqokile ingubo beze kuwe ukuthi shembe balizuze ihlala yokubona ukuthi awukho emhlaleni ofana nawe wena wavela ezulwini indaba emkhulu ucaphuna kuyonane ehlala yenkosi yakwaMakhasa kuthi mase kufika isikhathi sokuthi kusuke lephoyisa yayishada no-anti kamfundisi umyeni wasentongane uManyeni kanti umndeni khona sebehambile bayofuna amadoda athile khona amadoda afunwayo nala isontweni ayafunwa mina ngimuntu ohamba inyanga ngimsanda ngoba umthandazo wakhe awufike ebusheni akasaxhumani noshembe wagijima inyanga nje noma ungacela kuze kuse ngifike ngeqe ngoba noma umthandazo wakho awusaxhumani wena noshembe ahamba amadoda kuthela iphoyisa masesukuma kwaqhamuka inyosi bangcwele lezi zinto zifanele zimumakoti nomkhwenyana kuphele ngabo umkhulu kaMakhasa bengikhuluma naye uthi ugogo ngoba izocela abantwana ngaleso sikhathi ugombela unyazo lwezulu lwasukuma lwabangumjimba lawugoqa lwaphakamisile emini lwayikhomba lezi nyosi zajika zahlala esihlahleni zaputha khona washada umshado waphela wayeseyibiza inkosi yamaGumede wayesethi Gumede izitha zakho bezithi zizokunqoba kodwa ngoba uNkulunkulu beseduze lakhe zinqobana ngicela ukuthi emva kwensuku ezintathu uthatha inkomo enkulu esibayeni uyihlabe esubiza sonke isizwe sakwaGumede sithathe iqatha uNkulunkulu usemimisile ubukhosi bakho kodwa ngifisa ukuzama Nazaretha uqaleni nolwazi ukuthi uNkulunkulu osesihlalweni unyazi uqaleni nokwazi wena mina ngazenza ka4 sobuluko ngiyacela ukamele esontweni mali ikhona mina ngikwazi ngomsombuluko mhlaka4 ngapha 10 isikhathi sasuka la maNazaretha sayebuhleni mhlaka3 2011 sasiyolindela iqadi ukuthi lithini lithi hayi ummeli angazi kuna maNazarethazi kwakungoLwesine ngey'nsuku zokugcina sasihambisa umsebenzi ebuhleni sasicela inkosi yaMaqanda ukuthi siphelezele ngoba kuthiwa kusangeni muntu kwasongena uNdlunkulu kuphela uma nenkosazana eyodwa wayesethi asikhuleleni iqadi hey maNazaretha laselithi igolide lamaNazaretha akungena babesihlanu nangaba umunye khona ubaba engimbolile la ubaba uDudusi nomfundisi uKhanya waseGoli futhi wayekhona ngisho kahle akithi amen sangena endlini sawubeka umsebenzi yahamba inkosazana yawuhambisa uNkulunkulu yabuya salinde isibusiso nowayithi wayekhona ungambuza le ndaba sathi sisaguqile laqhamuka la igolide sebamba umjimba sengasawunyathela umhlaba sekuhlonipha lathi wabani laba baqhamuka egolide lathi hayi isandla lezo moya wami ngifuna uhlala isandla lezo liyathepele egolide ngifuna ukuyithepela ukuthula lasembambelela kimi noDudusi laselithi indaba ezitha uma sengihambile uyotshela amaNazaretha ukuthi ubhalwe ngaphambi kwabo akhulume balalele yena hayi umbeli sase siyaphuma uma seSamuel lithi iqadi uNkulunkulu ngitshela uka7 ukuthi ngiyotshela amaNazaretha ukuthi ubhalwe uhlala esihlalweni sase sithi indaba ezitha sizingane kade ukhuluma noNkulunkulu asifuna ukwazi sahamba saya ebuhleni ngomsombuluko sasinomshumane ukhulu waseKhandla sasithi asizukuhamba sifuna ukuhamba ngomsombuluko siyoxhawula enkosini ngoba uNkulunkulu useshintsha umzimba uzoshintsha negama sifuna ukuhamba sesinazi igama lakhe
wangena umthandazo waphuma kwathiwa bayoqhawula ngikhuluma ngomsombuluko mdakafo wawungasekho akikho usudumele ngoba umele angaphumelelanga wawusudubile woduba nokudla ekhaya ungakudli sangena amaNazaretha sayisalinda phezulu waphuma uJehova amaNazaretha waphuma uBhomela wafewa mawasibuka kwaqhamuka inkosazana nesigqoko akho ungekho yafika kukamnika isigqoko mayesithatha esifake ekhanda wehlunyazi ezulwini lathelela kuyena yebo ukuthi wena unyazi wezula umbonana wawungekho lwehla kumsombuluko ngapasithele mdaka 4 uma ngifika la eGoli ngolesibili mdaka 5 wafika indoda engizalayo yangiyelezisa ithini mfana wami sibona abantu bayabaleka ekusheni baxoshwa ubungcwele bukasheni awubalekanga wena ngichaba abangabalekanga ngisuka khona umuntu wabalalela-ke mntanami ngicela uma uye ekusheni nangelobby nangeminithi ungoni ngoba lapha isezulwini kodwa uNkulunkulu ufihlele ngoba ningabantu basemhlabeni kodwa lapha kusezulwini uthi abantu uNkulunkulu mayikhuluma ebuhleni noma emhlabeni athi uyaphuma umhlangano yithina esisuke sizwa uthi njengamanje ngizokutshela mntanami ukuthi esihlalweni ezulwini kuhleli unyazi umayikhuluma nani emhlabeni nathi sikhuza ingcwele ezulwini siyabonga Jehova siyabonga mdali wezulu lomhlaba sibonga Nkosi asazi ukuthi ngabe sikuziphi intaba ukuba usakhela ngaleli Jerusalem kwakuthiwa singakukhonza eGoli into engaba eGoli phela igama lonyazi ngithinde ngikhuluma kokugcina uma uthi umkhabela waphatheki ithi inyanga yezulu uma uthatha inalithi uyihlikihla kuyibuthi iyajika ibe noyibuthi ithi ngitshela nina amaNazaretha ukuthi ncikane emaphepuleni ngize nawe esogweni hayi ngoba eGoli singafuni ukuphatheka sibonga Nkosi yamakhosi amaNazaretha ngimbolile uShembe ngoJanuwari amen hayi wole yini uma sifika eMbeka angithi ongekho ubhuzuza livele umshumayelo uzuzu uma sifika eMbeka kuphunyulwe uNkulunkulu ahamba lapha yaphume khona wayesephuma eminyango samuka wayifaka izandla ephaketheni kuba phezulu amen ishoma lokuhlopha akazubona zithi imbongi ungathi mabamba izulu lifake ekhwapheni eMbeka wayesethi asitshele ukuthi asisuke phansi kwey'hlahla uthi umshumayelo uzuza mdluli ubaba kasho kithi thina ngeke sishiye izitsha usho kubantu abasesha kanti uNkulunkulu usho kithi usebonile ukuthi leli zulu akulone lakhe akulalaze lakhe izulu aliphelanga u5 minutes kwehla imbokodo leyo mbokodo ngayigcina ngo-1976 December 22 ukuyibona ngamehla imbokodo imbokodo eMbeka ithe epolitini kwaba yahlakazeka kwaba zinhlasi yacima yabuye esibili imbokodo yathi izinkondelo nepolitiki yajika yahlala isicoko sakagesi kwamnyama kwacina yonke into kwacina yonke into kwaphuma uNkulunkulu wathi khalani bashimali sambeni safika eKhenani sangamuzwa uNkulunkulu kade lenza lento sizobabona hayi sivumanga sicela ithethelele uNkulunkulu ithenye insizwa ekhaya umshumayeli ekhipha inkonzo yofakazi ithi ngidlule edokodweni eKhenani ngadlula amadoda ekhuluma khona abafunda u1st year khona abafunda u2nd year khona abasekugcineni kweklasi ku-matric laba babekhuluma babefunda u-matric bathi hayi wuye impela usehlulile siphuma kude usehlulile bezithi sifuna ukuqeda ngomphongolo siqede ngaye liphele isonto ithi lensizwa ngama ngale ngithi waba ungikhombisa ukuthi uzodumala
ngoba ukhiphe nemali ukuthi akaphuza uCodrick. Manazaretha ayi wasifikela Nkosi ehambeni sibonga Nkosi uhambe sesihambe lwakho laziwa uwe wedwa sithi masifike entabeni Nkosi sesiyame yasibuka bese sivumoya singawazi uqhamukapi siyokhupha nomphongolo wakhe entabeni sinezwa lutho asazi ushembe ukuthi lo moya uqhamukapi Manazaretha ushembe uNkulunkulu. Hayi Manazaretha unyazi uNkulunkulu. Khona umama uzosukuma la ngemuva. Cela ezulwini umsukumisa. Khona umama uzosukuma la ngemuva. Lo mama uye wakhulelwa. Waya kodokotela. Bafika odokotela mama ingane ayikho eshubhini sicela ukuyikhipha kuzokufa. Bamnika amaphilisi nqwaba. Wadlula waya komuntu udokotela khona lo mama ngizombuka. Bese ngibona ushembe uNkulunkulu onyazi wezulu kulowo mama lo. Waya udokotela wesibili. Wafika udokotela wesibili wathi ingane ayikho eshubhini ngaphandle kweshubhu zokufa ikhiphe. Waya wesithathu losithathu washo njalo yathi lesizwe khona isihlabelelo sala ekhaya sithi ngabayimbe yinye kuphela unyazi washona ebuhleni wafika kuNkulunkulu wathi uNkulunkulu ukhona umuzi yazi uma yokushemba uthayimo ungabe ufika ukhuluma into ongayazi enkosini umuntu nosiza nje ukhuluma into ongayazi ngoba uzofika ukhuluma ukuthi kuthiwa akubuze ugombela athi kushuka uzothi kushuka uzofuna lo mbuzo Jabulela ukuyoguqa phambi kwenkosi uyibuke emehlweni. Lithi iBhayibheli lami uMoses wayena 100 years. Kodwa wathi mayebona ubuso kaBhombela waqasha wafihla amehlo waguqa ngamadolo. Yini thina uNkulunkulu sifuna ukumgqolozela emehlweni? Yini singamniki inhlonipho? Uma ifika ebuhleni lensizwa ithi inkosi yamakhosi kathi odokotela unkosikazi wami ukhulelwe kodwa akayikhiphi ingane ngoba yikho eshubhini ongathunywanga angisho lo uthunyiwe omthandazayo khona phela abantu ushembe uthunyiwe abacabanga ukuthi mabefa bazofika omunye ezulwini thina nje sake sahamba wasibuyisa endleleni siyazi ukuthi uzweni khona yena uthi wensizwa hambe udokotela wami uzungu uthi akayibhekele into eshuwo odokotela uyabona ushembe ukuthi ufuna ukuqeda amanga into egcwele kuleli bandla kamanga azaqandwe naye impela ngigcotshiwe ngiphambi kwebandla kube lula ukuthi ngikhuluma amanga wafika udokotela uzungu wathi hayi buyela bali ingane ikhona uma ifika esikhaleni sasezulwini lwathunyazi yena unkosikazi wakho adle uvaselini yawudla inkosikazi uvaselini kwaphela ishumi ley'nyanga ney'nyanga embili yabuyela ebuhleni wafika wathi inkosi bathi odokotela ingane babuyela kodokotela bathi odokotela ingane ayisekho asiboni alithi uNkulunkulu ufuna ukukhombisa ukuthi ukhona emhlabeni wasuka insizwa komuntu udokotela ngokuhamba kwayo nalowo wafika wathi ingane ayisekho asiboni uyikhiphile wabuyela ebuhleni wathi uNkulunkulu awuye kuzungu wathi uzungu ikhona ingane uyela bamtshela ingane ikhona konsaza wakhumana kaguqa abantu babubunyazi guqa mama ihlale eswini lengane iminyaka emibili nenyanga ey'ntathu ushembe ifihlile uphi lo mama ongane kwakhumana sukuma umphakamise ingane ushemba ikhandile sukuma mama sukuma kodwa laba bangayigqokile ngoba bazobona ukuthi hayi asihlalele ubala la ikhona lento wabuya udokotela uzungu wathi uzungu seseninyanga yodwa 2 years 3 months
ngenyanga yesithathu wathi uZungu hamba utshela ubaba ukuthi umntwana usesendleleni uyeza. Wahamba wathi inkosi yamakhosi uthi udokotela uZungu umntwana usozoteta. Wathi uNkulunkulu akuyena wakunomqambi igama umletha oqa uzilanda igama lakhe lini. Nalo nokwameli uyakwenza lokho. Nokwameli uyakwenza lokho. Nikakelani ngathi esontweni. Kanti ushaya kukhethwa abantu. Ushaya kukhethwa abantu kanti. Angithi ngo-2010 Januwari. Awujwayele phela ngoba sisontweni unkosi nakithi. Lwakhwakho uNkulunkulu esihlalweni mayethangazo uyazi ukuba kunobani. Angazi abantu basekhona lesontweni. Basekhona. Amen. Basekhona laba bantu. Bafika bashiyo imoto unyazi bakhuphuka uThimo hleli phezulu ilanga libaleke hleli evulale bafike laguqa bathi baba ngizokubona ukuthi uhleli kahle ukuthi uThimo namantokozana bongela ngihleli kahle ngihleli nazi lona zokwamhlolo layitha angazi ukuthi wena uzobenzela lokhu uzosala nabo. Basekhona olayitha. Basekhona layitha sontweni. Wethi umhlangano ngomsombuluko wabuya ebuhleni ngesabatha asuka amadoda aya ngaphakathi athi inkosi sicela uNkulunkulu azobona iy'nkomo zempepho yathi uThimo lenkosazana kulungile uma lifike esibayeni bafika uNkulunkulu eguqile. Ukuthi Thimo lenkosazana hawu bafundisi nitshela mina ukuthi ngizobona iy'nkomo zenkosi antsheni nami umnikazi wesonto ugombela wena mazi inkosi ngosize lapho baqala khona uMagephunge baphathe isagili aphathe nonyazi. Athi mayihlangana nalathi wena ngeke uphathe lapha hamba. AngikaMagephunge kunyamazi. Animazi. Alona lelimbongi lethu usiqonza ubusakazi baMagephunge kumfoka space. Waqala ukuthi mayihlangana nonyazi aphathe isagili. Ethi noma athi hleli ngeke nophathe. Hayi maNazaretha. Kukhona indaba engifuna ukudlula kuyo. Angizukuhlabelela. Kodwa bengifuna ukudlula kuyo maNazaretha ngayinaki. Noma ngiqale bakhokheli. Bakhokheli sagcotshwe thina. Kade ugcotshwa baba bethu kusasa. Liphutha kanjani isonto sokugcotshwe thina. Abashumayeli bakhe abasemthethweni. Abashumayeli abasemthethweni abasihlangana nabo emaguleni. Nabakhokheli abasemthethweni. NgoJanuwari uthe uNkulunkulu asihlale wakhuluma nathi wathi ucela kwakhe umuzi wasebuhleni abashumayeli nabakhokheli uzosinika i-account eKenani wasinika sinayo siyawufaka. Laba bangawufaki bona basebenzela kuphi? Wema Nazaretha. Wahamba kwaqoqa umnikelo ngo-76. Wakuphuma imoto ebusuku ishona kwamhlaba iyalingana. Le mnikelo inikelo emadokotweni engamanyezelwa ngeparadisi. Ebusuku kuphuma imoto zikrosa amabhodi zisasebenzela iMshembe. Angithethi kodwa iy'nwele zami zimhlophe zithi angikhulume njengendoda. Ziyaphi imoto ebusuku leminikelo kaShembe? uNkulunkulu noma siphumazwe noma aphansi kwezulu asilethi iminikelo yethu ngenjabulo emzini wasePhakabeni. Pho yini singabonani bashumayeli emaguleni bakhokheli ngidedelela lisonto livuza. Cha kuba nemva kwenu. Lezi ngane zinathuka ehlaza lezi. Zibuke lezi ngane. Lezi ngane lapha ingane khona zinenkinga. Isonto liyavuza. Ufike kanjani la kwaMatric? Angithi lezi ngane ngoJulayi ziyahamba ziyentanda. Zihamba ley'ngilozi ka-25. Zibuye lezi ngane khuluma amakhosazana. Asefika athola inathuka ehlaza. Ukuthi uShembe njengoba ekhona ubhombela ubuyile. Kanti mdala eshadisa kokuqala ePhakameni wathini? Wawungekho. Awumelanga umthetho walezi ngane lezi endangemuva.
zanathu ngehlazo zibuye izingane ntanda ziyovunula ebuhleni emvunulo yonke kaNkulunkulu bese uNkulunkulu evula imgidi bese ziyagana lapho engifuna ukuya khona uma seziganile omama bakhokheli lezingane lifakela namawindi ku-14 nifakela lezingane ku-14 angikadli siyaxoxa lezingane ayihlali kahle mzini lezingane zifika inyanga embili ithi ngale sengichithekelwe yisisu wena mama uyifake ngewindi ku-14 umthetho kumele ubuyele nalo esitalweni ngayishadisi sokuqala ePhakameni wathi ngiyabonga nani njalo insizwa funeka ngishaye kini phela ngisuke ephathini mina uNkulunkulu bese nabaphathi wathi ngiyabonga ngoba umsebenzi bengiwulande ezulwini webhentshi usuyaqala bengithi obaba befundisa nabavale nabashumela bakhokheli bengithi inhlasuthu engijimela ukuthenga obhasithi kanti izona iy'ngane mayithi inhlasuthu ngiyokucela ithi ngicela obhasithi abawu-10 laptop no-5,000 ngaphezulu kuseyile lo nyazi isonto yona le ngubo engiyigqokile iyakuvuma lokho so besithi mbongela uJehova ngoJanuwari sina senza leyo mkhuba kodwa ngiqonda ukuthi bakhokheli lungisani musu bakodwa nansuka mayifika ku-14 okuqala bese uyamnikelisa angithi ngiloza 25 izomfuna akahamba i-25 kokuqala afika ahlale emuva emva kwamakhosazana umphathi amguqise athi namhla uthi angithini siyamsula ebhukwini lika-25 naye ingimovu akahambe aye ku-14 ayonikela umnikelo wakhe u-14 ingilozi ka-25 ingabasamcina mawumnikelisa wena engasuliwe ukhona yini umntwana ozomthola ngoba ingane ingilozi ka-25 iyamfuna akasulanga phela uma ifika u-14 mama mkhokheli ngiguqise umethule engilozini ka-14 bese uthi unobhala akabhali igama lakhe uza nendimovu weManazaretha uNkulunkulu uzosimema bangaka bazohambe bekhombinizi eyakhe kahle wahambele wamuhle lo muzi kulona uyawuhamba singalwazi kufika insizwa yasethempelini kimi ebuhleni angithi ngikhuluma ngento esingazazi zazowushela ithi insizwa sizwana ukufika endike thina ngoba sagana la esontweni size kumyeni ithi mshumayeli ngifike ngithi ngifuna ukunikela enkosini abantu bengakagcwali ithi njengoba ngifika bathi abashumayeli namaphoyisa uNkulunkulu sengombeni akasaphumi anokuthi amen mayikhona ithi lenziwa kufika uNkulunkulu ebusuku mangilele lwafika unyazi lwathi mntanami awunikelanga ngani uphathi inkosi ngifuna ukunikela kwabantu usegumbini lodaba engekho mina egumbini uma kuthiwa mina ngisegumbini kufike ingekho ngifuna ngithi umhlaba wonke ngikhetha abantu uNkulunkulu azohlola ngabo ngalowo mhlangano umuntu wezosho ngimbhale sesekhaya ngimbhale bese lo mbona lo muntu uma ifika ebuhleni uma kuthiwa umthandazo uye emthandazweni uma kuyisiguqo sakarofu uye esiguqweni uma kuthiwa umgidi uyavunula emgidini uthi lowo muntu ngifuna ngimbhale esuke ekhaya ukuthi umhlangano ngizohlola ngawo njengoba umntana laba ehlale ilunga la lezi mhlangano ngoba ngiphethe nemali akezini uzokhonza uNkulunkulu khona umdlali bakababa Nkosi yamakhosi sengena phethwe inkosi umsebenzi ongithume wona ngiyacela Nkosi abantu abangayigqokile ingubo bangahambi Nkosi bangakhethanga ngokuthi ugoqa umhlaba usiyabaqoqa impela abantu usebona abantu abasenothando lwakho uthi udriver kababa omunye wamabhasi umhlangano uthema ususembeka
uthi ngase ngiyajika ngathi ngiyoqala ezulwini lamazulu phela isekhenala. Uthi ngabuya nebhasi tema ngeke mkhukhuze ngizongena itiyela ngafica ikhehle laba kancane. Uthi ngase ngilise ibhasi ngathi gibela mkhulu umhlanga nokude lapho siyongena ebusheni uthi sathula leli khehle. Uthi ngalincela kangacishi ibhasi ngavula izivalo uthi laseliphenduka leli khehle lathi wemntu kababa angisiyela lelo muntu omcabangayo. Mina ngithuke unyazi ngiyasebenza lapha. Ngihamba ngibhala kade lesohambe noluyingcwele. Hamba wena. Inkundla bangabuza ukuthi ubabhala bonke indlela ezigidi nezinkulungwane uthi cha ngabhali bonke. Hawuyinda ungababhali khona abangekho uhambeni. Abasohambeni uma kuhanjwa bayahlabelela. Abahambi bakhomba imizi yakhe kahle. Uma kufika lapha abenza khona umfundisi uNdlovu athizwe inhliziyo yenkosi uyaphumula umhlangano kancane uthi bafikela baphumule bathandaze. Uthi lapho ngiyababhala. Uthi manje kuyasukuma umhlangano inhliziyo yenkosi usahamba umhlangano baphumule bathandaze bacela ukuqhubeka uthi lapho ngiyababhala. Uthi wena ngahlabelele bazofika enkingeni. Bese kuba nengozi nasefika ubambisanani bacwele. Athi uNkulunkulu kuyobingelela intaba. Angithi ulimi lwakhe asiwazi asafi. Ngasafa solwazi ulimi lwakhe. Ngonyaka odlule kwazi wamele izivakela uNgcobo wathi abashumela bakhipha abantu emadolobheni bacwele bambisanani. Ngizakubeluleka hayi ukuthi ngiyathetha. Ngitakhumbuzana ukuthi mase sihleli siyakwamba lo ingcwele kubaluleke kangakanani. Amen. Uma uNkulunkulu athasiwele kwazi yena. Laba phambili siphezulu sesayini kuyobingelela intaba bacwele. Kodwa uNkulunkulu usuyoshaya ifoto. Azolithatha lihambise ezulwini. Athi naba abantu engicala ngakuJanuwari bekhonza uNkulunkulu wayibazopha ingozi uma usihambile emhlabeni afike uNkulunkulu ezulwini akhiphe ifoto lika 2025 noma 2026 awukho wena ulibekela amatako ngaphesheya. Ngiqonda ukuthi wena makuphaswela siwele sonke sabashumayela bagadumuza. Amen. Ngoba lapha phezulu asazi wezwane khona into entombi entethelelo la. Hayi uNkulunkulu senzela amakhabethe ukhona into entethelelo sathiphelile ngo-2013 isukela isandokukhetha inkosi ibuza ukuthi yenhlangakazi manje kanjani sengifuna ukukhuluma nohlezi beyisola bakhona ohlezi beyisola izinto mazenziwa betha kwizo ngoba phela yena lokameli lo sifo ngasamlayela sathi uzojika eMaritzburg esifaka lokho okukhuluma emotweni wahamba lesiswazi wafika enhlangakazi ngo-12 wafika wabaka imoto yakhe inamafoto onyazi inamafoto othini inamafoto enyanga izulu inamafoto enkosila inamafoto kaBhombela ebusuku ngo-2 wazosebekokota abantu uyasola kodwa ukuthi hawu la inhlangakazi apho bantu anti ngo-2013 ngiyazi makhosi asikubo babuza ukuthi le moto uzela ekhaya naso bona amafoto singawazi uthi impela ngizonyazi basetha uvule wena bakhomba phesheya bathi bona kukhanya bona ama-light hamba uye khona 25 hamba uye khona uzomthola khona uthi lo sisingase benginaye ngase ngiyafika uthi ngafika abashumayeli begcwele basengibhakisa ngase ngiyalala ngiyabohleze isola njalo ukuthi athi uBhombela wathi akasho ukuthi usuke enhlangakazi uthi ugogo wami ngelinye ilanga ngisekhaya iphi inkosi sakuyinyanga izulu esesihlalweni ezulwini lithi gogo isemzimoni emeculeni wahalalisa abantu ababesakhona uthi iyaya inhlangakazi lithi nagogo ngeke iyeke uthi hayi ngibuza ngoba wathi uBhombela
kuzohamba kuhamba ushembe ayishintsha ngakazi ngoba abantu bazosebengcolisile bagibela nomuthi kuyo. Umayelelo sisi wabona unyazi ludonsa intaba, wabona uThini eceleni, wabona inyanga izulu, wabona inkosi ilanga, bayayiphusha intaba unyazi luhamba phambili luyayidonsa bafika bayibeke ehomisi. Awuzange usole wena uhlangana uhlalele nehomisi, awusolanga. Uthi umama wami bengihleli nonkosikazi wakangidi ugane kwegcobo ngesonto umhlangano uzowehla ngomsombuluko ebuhleni ngo-2012. Uthi umama uthi lo nkosikazi nina amaNazaretha asebuhleni ney'nhliziyo ezimbi. Uthi umama ngase ngingambuza lo mama ukuthi hawu wawusuthatha kabi kangaka mama senzeni? Uthi ebuhleni angisho nina ukuthi ngihleli noNkulunkulu. Uthi mama hayi mana abafundisi bayabashumayela abantu usheli noNkulunkulu. Uthi lapho ebifike libhilwe khona. Uma nithi nina usheli noNkulunkulu thina sizwa ngoba igama elithi shembe zazi ukuthi isibongo esifana noKhumalo noNgcobo. Alothi ushela ebuhleni khona uNkulunkulu. Amen. Kuthi umuntu ungayigqokeli ingubo. Usathi wena uthunyiwe. Ekwazi ukudonsa intaba yisele siyokhonzela kuyo. Uthi mama ngomsombuluko besisebuhleni ngithe mangilele ebusuku ngabona kwehla ibhola elikhulu ezulwini lithe maselisemkhathini laseliyafika laba yishidi lafika ngoze ihomisi uthi laseliyakhathula. Uthi nayibuka lento lo mama uthi yayisiyasuka yayisikhupha futhi yayisiba ifleke kwase kuqhamuka unyazi wayigota ifleke wayifaka ebapheni wakhuphuka wazositha la phezulu. Uthi manifika unyazi wathi umhlangano la ehomisi awusolanga. Asolanga bangcwele, asimsolanga uNkulunkulu ushembe wokuqala simsolanga. Nkosi yamakhosi Jehova umuhle wasebuhleni siyafisa Nkosi usenzele umusa njengoba usithanda kangaka noma inhliziyo zethu mhlawumbe sihlutshwa omkhulu. Uma kusekhona amaNazaretha asagijima ko-2 by 2 awayeke azosiphazamisa ebuhleni. Ngelina sizobona sephuma namabhakede ebuhleni aseyogonyuluka. Awayeke uhamba ko-2 by 2 nemhlangano. Nkosi yamakhosi ngiyatshela kulo muzi mabikho imhlangano. Ngiyatshela kulo muzi wakho Shembe ngoba wasakhela wona ukuthi sikhonze ungabi commission meeting. Ma usitshela ukuthi uzoza size sizosebenza kuphela isizathu semhlangano. Imhlangano abantu nesizathu Shembe. Uhlebana January 77 wabantu umhlangano oqala endlini lapha ePhakameni. Wafika umdala waxoxa bathutha bayisolo ngaphesheya. Wabaxoxa bathutha bayilanda endlini emhlophe. Bafika ubambo umhlangano wazala uShebana bakhetha nabazali abathathu. Wayesethi lowa4 vele mina ngangugqoka umjiva uma besekhona ngifaka isigqoko amaNazaretha ngiguqele. Yini ningaboni? Ngo-2010 manje umhlangano la eGoli ubonaze sinamakhala aqinile nje umhlangano manje eGoli. Kundene umhlangano leli bhilidi lapha eGoli khona Brino Nugget. Zinhle sizohlala endobeni sibona amadoda amakhulu esuku hotel aphuma kuleli bhilidi elukhona Brino Nugget kanti ubanje umhlangano. Ngixolise enkulu ngeke ngayikhulumi lento. NgoJulayi ka-2010 ngithathwa yinsizwa bangcwele ngikhulumela nomhlangano ukuthi umhlangano izama uShebana abamfuni osesihlalweni. Uma sisebuhleni ilithe insizwa saze siyophuza itiye uShembe mayetha akuvele umgodi singene njengoMoses umkhabeli yongena.
makushushela ngicela ukuthi ukufa mina ngikusaba ngithi umnyazi wanganda sihamba namanqele lwangibamba lwangibuyisela emuva. Siyabonga Nkosi ngoba wathi bahambe stage bayofika ezulwini lakho. Umuntu ohamba ngesandla somuntu ngoba ushezi yamkhona lo muntu lo. Uma sifika kuleli njokodo siyangena ukhona uvuka umkhalelo uzulu. Sifike siyahlala ithi lensizwe engihamba nayo kodwa umshana uyeza yini azobonana noThixo. Ngiyacela uNkulunkulu angithunuli wasezulwini amanxeba kodwa kufanele amaNazaretha amayithi sinamakhanda alikhulu azi ukuthi thina sifisa ukuhlela esandleni sikaShem hayi somuntu hayi futhi sikaShembana. Uma kuliwa lesihlalo asivumi asondele futhi abantu ngeke sixoxe nabo. Uvuka umkhalelo uzulu hayi phela ngeke senze umhlalo ngoba uyi-opponent uzoza sikuketulile uThixo esezoteka over lo kaMbeli Shembana kaMbeli. Nkosi yamakhosi siyacela usenze singabi nawo umsindo kodwa sicela bangasiqhoqhobala abantu abaletha inkosi yamaqhaji edusa abantu hayi bangasiqhoqhobali umoya lo ubembethe asifuni usembathe sayikhuza ingcwele thina inkandi likhuphuka ngonyazi lumekethini luthi inhlanzi sengiyoqhubisa ibhomu unazi isibindi lwathi unyazi umsebenzi wami vele lo. Ayibiyoza amadoda athi ngayinayo inkosi yamaqhaji athi sasikhona lakhuma ibhomu sagiya namanje siyelo sesihlalweni singenishelo wasezulwini makholwa. Nkosi yamakhosi sisehlala nezansi ungibeke emzini wakho uyakhula umuzi wakho Nkosi. ngoJanuwari ugeza abantu abawu-64 usasa kuyogeza abantu abawu-210 abakhetha inkosi. uNkulunkulu nazezulu ngicela ungiphe inhliziyo yokuphatha umsebenzi wakho. Ngicela nabantu ungabahlukuli, ngicela nabantu ungabafundisi intonga zakho sifundise yona ukuba isikhathi sikhona bengizokhuluma ngale nto okuthiwa ikhona edala imihlangano ukuthi umhlangano walosifa kahle kahle. uNkulunkulu asezulwini ngicela ukwatshela amaNazaretha umzuzu owodwa nje ukuthi umhlangano walosifa uma nizika uNkulunkulu kubanjwe imihlangano kuwona okashembela umhlangano. Ithi inkosi ngelinye ilanga ngangilindele ukwenhlangakazi ngase ngithi ey'nganeni ngolilanga liyashisa ayithatha isitulo sami zisele emnyango nomatrasi bese iphepha ukuthi uma sengikhathele bese ngiyaphumula. Ithi ngathi ngihleli ngase ngize umhlangano abantu bebamba umhlangano. Ngiyawuchitha mina umhlangano emzini kaShem akuwona kaShem umhlangano wamadoda afuna uShembana. Ithi nkosi ngase ngiyasukuma ngenyawo ngabuka phesheya kwamawula ngawabona amadoda amathathu nonkosikazi wedwa babamba umhlangano. Ithi ngase ngiyama uthi wayesethi lo kuthiwa yini kodwa usitulo komhlangano angihloniphise ngoba sesodweni usitulo komhlangano. Uthi wayesethi hawu nangu uyasibuka wangixosha ezulwini waze wangikhahlela ngazowela emhlabeni usengilandela futhi usazobhidliza isonto lami. Mangithi abantu abaphuza utshwala uthi yena babuyele utshwala bakhonze yena. Mangithi abantu abaqabane uthi abathandane yena. Uthi hayi ngoba uyasizwa asukele sonke umhlangano kude ngoba ezulwini lakhe wangixosha nami ngangifuna ukuba mkhulu njengaye ngoba ngiyindodana yakhe endala kodwa wangilalela emhlaleni uyayibona imihlangano ukuthi akuyiwo leyo nyazi. Ngayithola ikhunzi lesobe sekuhleli umbangela uNgcobo akazi ukubiza mhlangano uzobiza abantu abazosebenza kuphela. Nala ithemba lethu Nkosi yamakhosi ngicela ukuyivala imihlangano.
ukuze abantu abazosebenza mayithi uNkulunkulu uzethemba lethu bayibambele emzini yabo inhlangano hayi kwaShembe. Muzi kaShembe lo bantu. Wathi uShembe efika lapho wathi sihlabelele sana ikhaya 164. Wathi akongena uhlala siphakele Nkosi yamakhosi siyabonga okubhala esihlabelelweni sengiyabona wathi emzi yethu fanele khona amaqegu siyabona iqegu nami umfundisi Mavuso omdala ukhona kulomuzi siyabonga uNkulunkulu ngoba akasenasono. Uma ngingaka ngambeka isandla baba omdala iphezulu kaShembe ongena kuthi ngithakaye ukusonda njengoba uShembe engahlali indawo ngithi ubusuku bonke funa amaNazaretha bese thina khona abantu abanezokusonda. uShembe akayihlungele yena abantu bakhe ngesikhathi sakhe hayi thina. Nkosi yamakhosi ukumthula inkonzo ukuhlangabeza abantu Nkosi abanayigqokile ingubo ukuthi Shembe lezi zakho ngiyabona isibana sesiyakhapheza Nkosi yamakhosi. Ngicela Nkosi balungisa abantu bakho lezi zakho kuphela bezofuna wena. Sengicela Nkosi inkonzo yakho ukuyibuyisela Nkosi ezandleni zengcwele. Shembe oyingcwele wasezulwini yazi lezulu uNkulunkulu amaningi amazi uNkulunkulu uzobusisa. Amen. Siyabonga amazwi omnandi sophiwe umshumayeli wenkosi inkosi izinkosisi. Siyovala inkonzo isabatha yasekuseni isihlabelelo 5. Uthanda umshumayeli uZuma wasekuthuthukeni asole isihlabelelo inkosi inkosisi.